Aturi banjia batongeretwe ni MC wao Mwenda Ali nibanenkanirite ithima bionthe kiri rwangi rwa county rwa kumenyera nduje ni Rumiru County Rural Water and Sanitation Services Company Meruasco kenda kwagirithia umenyeri bwabio mwerekeria wa kambuni General Romano Mwito augite mworoto jwao ni gutigera ruje runthe rura rukuma ithimene bibi ni rwagirirwa kunywa na gutumirwa ni muingi ni araugite njia iri na ithima 20 indi ni binana kebi gutumirwa. Marion Karugi na akorikithia. Mwerekeria munene wa kambuni ya kumenyera rwini Meruasco Romano Mwito awatanirite na MC wa njia Mwenda Ali ni bakinyite wandini ya njia kulaitha ithima bia rui na kunenkanira murandi yu kiri Meruasco ni kenda rumenyerwa. Ani nyuma ya ithima bia rui 20 kwirikana biri wandini eu no indi ithima binanake nibyo bikurita ngui kambuni ya Meruasco erigeri kuriukia ithima biu bingi bia rui. Aruare aturi ni njia ward aratuyite kulwelia mantu ya wao cia njia ward tutumine mheshimiwa wetu MCA Mwenda Ali na governor wetu His Excellency Reverend Isaac Mutuma kenda tumba kuonora ndui cietu kana bwao cietu ira ikuthurini thirikari yetu ciumba kwithira ci sustainable no ntuitu yite ku realize that bwao nyingi kuthurawa antu bakanyoro we kaita ka kaisi asoka ikathuka wondi yetu njia yina bwao 20 lakini bwao ira ikunyua ni bwao inyanya icio ikunyua thai so bwao 12 isi akwire na antu batikumba kuthithia na bacoka thinene wera bahari nio ibuo nto thirikari yetu na mheshimiwa wetu Mwenda Ali baronere ibwea tuye twaraniri na community tuberora tu manage roi twatanira tukaomba ku manage roi ro kenda antu betu bomba kunywa rutena thina nenkanira timanenjo ni Meruasco ne twaririega na ikethwa ciena sustainability antu banjia bagatetheka bwa bakagunekana roji rwa Mboaul kenda gutwika kiri budget ya mwaka yujonge agikira budget ya tio focus na Mboaul sire njire ali focus na maendeleo jangi kiri antu bawe akaribanjia ni bakenerete taliare baitariria mithangiko barakulukira ithima kuthuka nguo bacia rui mheshimiwa na rui yuko ni Meruasco kenda yombo tutethia kwe manto maingi yara twawatanira na ofisi ya Meruasco Romeri ni MD Romano na twawatanira antu bekire ndu emechie twawatanira twikirwo water point iri pewe ndu ira ithuki na antu banjia bawitikiria ruyiro kwari nyumba ukarui kare amurango na ndrisha na itwaiyirwe na ndito kwenda kuwa kenda tuminyoka rua twandikirwo watchman kenda ningi watchman otuko na muthenya no ntora nkuona inya sola iria uciikiri cikitwe maiya itwana itegeya kuthuka tuya kuria thina itukuona wa tutethi kwa no tu na meciene tinya muntu na ruo akomba kurima tusukuma twake na manto maingi ya utethuka na kethe iyo ntu ya onguturite ng'ombe nteturuo turanka tia ikanyuira ruo muci au mita yongwa ne kwenda kinyo kuro ntu ya tha into kwingi mabati kinya yongwa ya kwenda kuro ruru kabaru kienda sura ureta atia ora urenda cumbe twana tuya muthanya twaitie tangine ara kuri uru tukainga rui tukarethia twetere rui ya rututura ni bauriti community ya njia batonyeria siasa untubu itukumenyarira rui ruru anenkanirwa ki Meruasco antu bara bendete kuromba kura muno na ndui antu bara bendete muno kwandiko bechi amani bara Mboaul ibetite ukira na kwanjiria kupinga murandi yu kenda antu banjia batitethuka iromba yakwa ndi mutembe ndi iromba hu itu support bura mheshimiwa kuona ni bubumbo tethia antu nonto batu twamuthurire kenda ombo tutethia na nibu nonto awitite antu banturei na antu banjia ni kenda bomba kuya baua maoni yo kenda antu batia kuinyilua ngiripotera weru Juma Kumembe Mbitao Marion Karugi wa Kenywa.